Additional District and Session Judge Julie Lalrinzami chuan court a heirship deal ani in finfiahna zulzuiin order and siam Mizoram Nursing Council in General Nursing and Midwifery course exam result tihchhuahah School of Nursing Thingdawl Kolasib chuan zirlaite and Presbytery-te MZP Hqrs Kolasib chuan lawmpuithu an sawi. Mizoram Synod hnuaia Presbytery-te chuan nizan atang inkhawmpui an nirchena vawiin le naktukah an dona Presbytery-te tinin an zingah inkhawm tihtlem Addl. Clear to te chibe ule Mizoram kania Chanchin Thar lo ngai thlak chun zomang vokbul shi African swine fever len mek chu Kolasib district azia omdeu ma se munchen kata he shi hi alleng re fellova H.VANLANGHAKA district magistrate Pvt.Ltd sanga chuan mipuite shiatirna siamin mundang atangin vokle voksarep Kolasib district a lak lo khap ani ti asoi. Additional District and Session Judge Julie Lalrinzami chuan court a heirship deal ani in finfiahna zulzuiin order and siam ti asoya rothil ani hi chuan thil a sensitive in chuna po ana ti asoi bok hnuaia heirship deal chungchanga social media lama court rina tlaniam thei ang zonga thuvordar asoi fiahna a fast track court judge ni bok chuan document lempor do meite court bum tum shim te anton na satto thule heng hian ukil te po court a venpui an venpui na sathu asoya court a through judicial officer te chuan film khur thei topin an khoivek arin thu asoi heti lai hian mishing anin angvek lo thu asoi thong court thutluk na po finfiahna zulzuia siam thin ani a hemi atan hian material evidence apoimo ti asoi document se thutluk na siam nan apoimo mani ati heti lai hian court a document an ken reng atak le alem ti shevek turin expert an omlo ni in asoya heirship deal apianga document rin tlak em ti shetora expert lama thon zel chuan engtika ma deal na ti Theidon lawa mase ukil le party te original and produced and compare vek thina ni ti in court a thoktu te po mishing vek an ni awangin ti swal palchang an nei ve lo theilawa chutiang awanga heirship chungchanga court rin lo khopna alaton lo thu asoi. Additional District and Session Judge Soidanin heirship deal don rengin death certificate VC le khutlang te shiat puina an boral nge ani ti lanna Addl le kumtenen Addl tu tenen in leichin na ti lanna baka achang chuan an thlan emo an ruang chunga thalak te po demand tel thin ani a mishing witness exam tur an lo ne that chuan kan exam buka za somli vel he newspaper a chwa ngai lawati om ve fawa atam zo ki newspaper a chwa in thakhat te nga thin ani ati. Mizoram Nursing Council in General Nursing and Midwifery course exam result tihchhuahah School of Nursing Thingdawl Kolasib chuan zirlaite and Presbytery-te MZP Hqrs Kolasib chuan an lawmpuithu an sawi. MZP thu tarlan danin third year a hian SNOT zirlaite pahnih chuan top 10 a langin Christina ram fansangi chu Mizoram puma pahnih na ani a laram engi chu pakwana ani bok second year a po pahnih na top 10 an langa Christy Malsom kimi chu pathum na ni in Sylvia Rodi ki chu paruk na ani first year a po Christy Lerem Rodi chuan Mizoram puma pakhat na a hawani MZP chuan S70 zirlaite ten hlotlin na an chan theidan rim taka thoktu principal and staff te baka thei top chwa tu zirlaite an chuang te an tar langa an kalzel tura du sakna an hlan ani. Mizoram Synod hnuaia Presbytery-te chu nizan inkhawmpui an nirchena vawiin le naktukah ro an rel don Presbytery-te tinin an rel tur zingah inkhawm tihtlem chungchang Addl inkhawm tihtlem chungchang hi Presbytery chen khatin an thelu angin Synod inkhawmpui a soihau alo ni to a soihau ani hnuah Synod Executive Committee kota da ani Synod Executive Committee chuan Comin Presbytery inkhawmpui tura Presbytery tin te chu soihau tura ati angin an soihau dona Mizoram Synod hnuaia Presbytery somli pasari omin October ninga atangani riat sangni somni pathum chunghen khawmpui an nei hlom dona Presbytery shangten an real dana tangin inkhawm tihtlem chungchang a hian Synod chuan thutlukna an siam rin ani Kolasib Presbytery po college venga nizan atanga chan ani a tlabunga atanga thudon danin khotlang tuipui Presbytery huam chung shangten National Highway 302 chu inkalpona an man berani a October ninga atanga ni riat sangni somni pathum chunga inkhawmpui nei turin in bot na Peifel thokhat ni to ma se kongpui chhiat awangin November ni atanga ninga sangni somni pathum chunga nei tura sonhlat ani
Kumin MLA in Thanlo tur kay hnuaia MLA changlai pani in ban na an thelu to a chung mi de chu party dang an zom ve ania MNF atanga bantak siaha constituency Pvt.Ltd MLA Dr. K Beichwa chuan vawiin khan MLA ani na atanga ban na commissioner and secretary la hnuaia zote hnen a thelu ta Dr. K Beichwa hi MLA in Thanpui lo tora BJP ticketin siaha biala ading don ani Dr. K Beichwa hi Mizoram BJP Presbytery-te an troi mani hemi ma tunkar ni khan palak Pvt.Ltd MLA KT Rokho Congress MLA chuan speaker Lalrinzami na sailo hna MLA atanga ban na lo thelu to a ani hi MNF a lumlu to ni in abial ngai palak biala MNF ticketin ading zuyang ZPM chalai shwai tu ten nimin khan Aizol press club a thuthar theder tu te an koma MNF sarkar chu MLA in Thanlo turatan central sarkar atanga SASCI sum an puk manga campaign le vote zong meka an pu ZPM chalai vice president Mizoram Synod chuan MNF sarkar chu ramhason ain election model code of conduct in a pharma SASCI sumpuk man ani theina turin beipui athak mek ne soin heng na te hi in thlan puan huna po nakal mek anga om thei turin in thlan puan ma in na hi pek chwarum rum ani a in thlan puan ma abong thuthlo lo che man shim an tumani atie Mizoram Synod soidanin August ni somni pakwa sang ni somni pathum khan restricted tender mangin Pwt.Ltd hnuaia SASCI na chengvei bel che somriat pasari man approve ania September ninga sangni somni patum khan Pwt.Ltd hnuai veka restricted tender mang vekin napali veibel che som pakhat point panga paruk approve ani bok heibak a hen September ni rat sangni somni patum khan Pwt.Ltd hnuaia vek na som sari pasari cheng veibel che zani som ko paruk point pali pakhat man approve in vawiin na za paruk cheng veibel che zathum som ko point paruk pasari ani SASCI masod na turo rel chali rautling siam na turata nakina sum siam chok thei tur masod na din ani tura central sarkar in rahman ani laya do sakzong sum in siam na le vote zon na angshima MNF sarkar in manghi poi kan ti hle a Mizoram Synod chai lo hian atia ZPM chalai chuan SASCI manga na thokte chona sale zwalin anvil don thole na tho thalo le kalphung diklaw omani phot chuan mo phortu ten ro rel na diktak an chan theina turin atop thlengin ma na sel don ni in an soibok Mizoram government addled school teachers union ten hnuaia council of ministers and member school za somria te sarkar school atan hlan kai saklom na inkhawmpui lian chan mari wai me hola an buat saya Mizoram thanga chief minister chu khwalian ni in hnuaia pulal chanda maral te minister school education department chu khwal zo omani Chief Minister chuan ramin ma ason theina thilpoi mo tam tak omma se zirna le hrisel na te hi ni tina kan ma mo mitin ngong ani a sumle pai har sanakara sarkar chuan anni pahni tan hian theito pachwa reng thin nangni po hi kan threng chewa shipui le har sanna dangten min tlak buak na sata wangin kan be se anga chakin kan ngai to zui theilo mai zo kani tuna he education minister le department thoktu ten rahman na thatak anhan siama kan zo tok tur ngai to chungin he malak na hi kan ti hlotling theita a kan lom hle ani ati sumle pai tam tak anma motel awangin mi then khatin ataka kan kalpui the an ring lo mei theya ama ero cho pathian le me puite zara sarkar na kan chelle ani chuan thataka kan kalpui the kan in ringa sarkar in sumle pai nar Chazok anei theinan resource mobilization department kan siam thara chungte chung tangkai takin kan mangdon ani Mizoram hian har sadna te tok thin ma ila pathian throina du om tak kan chang thina tun hnaia har sadna kan to apo kai throina du om tak kan chang na sa hle pathian hian kong laka min kalsan lawang ti le min la throi zelang ti hi kan ring tlatani ati sarkar in zirna angai poimo awangin heng thil hi ati ti sha a thona mun chewa thei top lo chwa turin acha ani khwal zo ampula chanda maral te po inthu soin sarkar school hlan kai thar zong te lawmpuithu shilin in lom na zatin kan lom ve ani ati adok aided in hlan in ni chaulai khan tha tho tu te zingah kalotel ve to a kumina sarkar in lo theinan tha tho tu te zingah katel ve le thei hi van nei ke inti hle a hedin mun thleng tur hian rules how tak le kong thui siam masakangaya
chu rules to September ni somni pali khan pe felani a hnu ni thuma September ni somni pasari khan Council of Ministers chuan apas zuita ani atung ni somni pariata Ministry of Education dorin Delhi ka kalngala government facilities indon theina tur ka zo soifela tin ni somni pakwa khan sarkar school da inni na notification kan ti chuak ngal bokani kanrama hian athazongin chaktakin ke apen meka sumle pai har sadnaka ra po mason tura malak kan thul chuang lawani voina indu to samdin hun kan hlangkai cheu chanchu sarkar in zirna angai puimo wangani ati in thona mun chewa zirna thatak pe a hun school kala darbi ki man hathoka zaom taka invong turin ka be sei chewa kan clear zuita don chewani ti ina cha ani Pulal Sanglia na Director School Education po into soyin voina provincialized mo school za somretical tlanghian chople chilin chung ko sangkat zali somni pani ten hlok na antel ngala school dangdin mun thazok hlan kai zongjong tenena belkom phei chuan chung ko sangni za sari somli paria ten hlok na antel ngala ni hetiang taka sarkarin angai to din mun thataka da cheu Chancho Mizoram zirna cha ana izel theina ani atia he huna hian khwalian le khwal zom hne na thil pe khlan na tele an member boral te so na hun buat sai ani Transport Department hnuaia enforcement staff le Addl traffic police tangkop chuan nimina tangkhan Addl ka pui chunga lirthe document endikna an kalpui chana dan bot siami somriat pariat an manto Coordination Committee on Traffic Management Brahman in Special Enforcement Drive nimina changa nakum march ni somni pani thleng kalpui turani a abulchan ni nimin khan lirthei document fel lau somriat pariat manin lirthei an man zingah somli pasari chuan dan bot chiat man an choi ngala nimina an choi zongjong hi chengnoi khat sang sari ani lirthei an man zingah han insurance thi an man tambera adang te chu pollution certificate ti nun ngai te driving license nei lo le commercial vehicle permit thi te an ni lirthei document endik nakal pui ani awangin Nimin zinga changkhan Mizoram Pollution Control Board hnuaia lirthei khu endik na hmun te chu alun ngal hle a miniko a lirthei khu endik na hmun a chuan lirthei thahnem tak pollution test turin an in tlar ni leng ani Addl a lirthei khu endik na sang te hi office kai ni a chuan nitin hon nima se alun lo hle thina Transport and Traffic Police in lirthei endik run pui an nei piangin alun hle thin ani khati zong ka Chanchin Thar kan puan thei chu ni